ehuru ya kansa Rwanegi egendereye kushoroza biliyoni 4 okushagika okugura ebyoma ebirikujanjaba ekokoro ahirwariro rikuru rya Nsambya. Okwiruka oku kushagikirwe na Vision Group, Centenary Bank, Rotary International, Crystal Water, Parliament ya Uganda hamwe n'abandi. Okurigira hari Dr. Rwanga Vincent omushaho ahirwariro rya Kirudu nagira ngo kusheruzo kwakozwe mu mwaka gwa 2020 abantu 34 nibakwatwe ekokoro buri mwaka kandi abantu 200 nibitwe endwara egi. Abantu 34 bakaba nibakwatwa kansa empyaka bakandi bontu basanga bakwasirwe kansa kandi hali yabo emitwara 2 abantu bakandi nibafa nibarugira aburwaire bwa kansa. Okwiruka kunu oko registeringa nogura kit yetu emitwara 3 esente zikurugamu zigenda direct Rotary Cancer Program, because when the cancer run program was launched, aijaho batankai kitonga kibakweta the Rotary Cancer Program nekisangiba muyenga. Okwiruka oku nukuza kuba kwa kilomita 8 we barikwetorera town ya Kagadi nko kugad Benda or president wa Rotary Club Kagadi arikushoborora paradigm tukwate bomos tukwate Kagadi hamsoiro Kabalega Road turamara kwata Kabalega Road tembe tuyika ha Stanbic Bank utaraga ha Stanbic Bank then tungere tusale tujja Market Street. Aliyo ebyoma bya kalimagezi ebakubani betagisa kubani barura ku screening amwe Market Street kuranto ina kokoro ntogine urabo gine ikyarule ngoki nabo kyonke banka ekachwa mukuranti yetanisa abantu banu eteke mu busente esente zino esikuja kwani zivuga mu cancer run nazija kwani zigenda kuyamba omugura ebyoma ebyo kandi okujanjaba abarwayi ba kokoro. Omakuru gandi abatura barabwirwe kwehara endwara ya kokoro ebine bikushiraho biro mu kibuga cya Lyantonde omukuchebera no kushonda sente zo gure cyoma cyo kujanjaba kansa mu Nsambya. Olwalero tutongoza nituguza ne kits ezo zemulaba tuzigula ku headquarter ku Rotary emitwale 3 nitudamu ne tuziguza emitwale 3 olya izo gamba nti mwe mufunira muwa abwa district egi omuhendo gw'abarwire ba kansa tiguru kwerarikiriza kihango konka bashabiro kukwatanisa no kujirwanisa nza kukiriza muntu munafe ngolaba kyobowe wayo kubwo musana oyamba abantu abalate nawe weyambe. Nyawe Kareme kagambanye no mukikuru wanje arwire kansa kumara emyaka mushanju so ekimu kugamba ati kugira ngo nembozi ninchimanye kikumanyisa kandi mpwiro mwirwarire rye rya Nsambya aho bariyo no bagure ece cyoma zeta Centenary twiro muryeche netuchagira no tushonde sente. Omu Uganda ekokorera kukizayo kwita abantu ne hamwe gwanye nenda ninga sijete cervical cancer. Rotary efanye ku butonde bwensi. Gasha kwa Thomas tumwebaze na Sandeke William.